To je najbolji jugoslovenski proizvod svih vremena. Lopta nije smela da dodirne telo. Bek ne sme da ide napred. Skupljali smo se na Tašmajdanu. To vam je koš. A sport se zove košarka. Ovo je priča o rađanju košarke. Mi smo pravili divlje sportiste. Šarplaninac ili običan pas i Vuk su iz iste familije. Nikolić da ne ukorač, stop! Kogod je došao u Zadar i trenirao, mi smo mu ukrali loptu. Jadno je to izgledalo, nismo nikad imali ono baš. Mi stručnih kadrova nismo imali. Ovo je priča o ljudima rešenim da ne odustaju. I uvek je bilo na ivici i na oštrici noža. Ovo je priča o idealima i strasti. Ja kad sam to šutirao, svi su učutali. Oni koji nisu za sebe mislili da mogu biti pobjednici, sami su otpadali. Bili smo Jugoslavija u malome. Mi smo bili kao jedna džez ekipa. Reprezentacija je jedan predivan blok rada u kojem su sudjelovali svi oni koji već godinama grade našu složnu košarkašku kuću. Uskoro, film o jugoslovenskoj košarci. Bili smo prvaci sveta.